Þetta er eins og svona T-Rex. Það er fyrir að opna fyrir T-Rex. Oh, er die T-Rex kapot? Nej, bra. Shot fucked up, bro. Great. Really cool. What don't we? Ja, je säger det vill jag. Olli. Du smakar gilkast. Jag tror att det är att säga att det blir Smoochie. Eller 20 push-ups. 20 push-ups. Ja. Show me. Kommer upp och göra. Era han Get a pull-up. Mitt färg var till efter nu. Jag är bara väl på ja, men jag bara hoppat nu på bara Get a bench press. lycka Thomas ja. Ja, men fan det tog Get a squat. Det tog så bara extra Þetta er ekki pirrandi fyrir. Þetta verður pirrandi eftir svona 20 í. Þú með tyggja. Ofta er henni bara í jalla sem þetta er. Hvað þú sagður mjá? Sagði catphrase. My new catphrase. Var þetta fucking cat? Men catphrase. Catphrase. Men i catface är det på riktigt. You take it 2 steps in. Ja. Sätt fighterna ända från hemma. Och gör så här. Vänta honka. Jag ska gå på en på 3 slag. Jo, han har visat det här. Han har varit jätteisen efter Agnes. Ja. Och nu när han släppte till allting.
Probably when you're before us looking through your after. Better get used to it. The Affordable Care Act is the law. Tough shit. Your prediction is condition are covered. It's illegal to discriminate based on sex, race, or nationality. No crime in here. Okay, you just open the book and I will read the information. Fucking up, son! Fuck off! Ja, vi gör det. Sista Nej. Eikö saama folk som har drakkat sig ei kan. How did you make that connection? Just kidding. Var det Han Solo? Hej, tro. Var det Han Solo? Ja, var det Han Solo? Var är det? Ja, Solo är inte klart. Var är Solo? Your name on
name? I don't have, what do you mean by that? I don't have any. Oh, so I just call it. Ég var fucking 8 ár. Þetta skrifa svo að bóka með mig. Við fucking verðum að finna í hættan bara heitir það sem við verðum að fættist. Þú veist hvað fólk var, það var annars sem skinni Skywalker bara oh, he wants in the sky. Just what? Fucking gátt ekki bara hægt að fucking your name is Sidious. Nei, hvað er það? Sheep Palpatine. Why? Because she is a Slytherin and she sounds like she maybe a Is dit een symbool die wat je moet doen? Maar weet je wat Sam Bowden? Dat is een weird name. Sam Bowden. Is a bazooka. Hij is 50 people. Dus ik hoor waar hij van de show aan het maken is. Han var fucking in the club. Han var fucking hinner till dörren och fick mig till det. Ja. Nej, Howard. Ja, det var fucking horribelt. Och så kunde man se att ja, han finner det väldigt gott. Det fanns typ en big egg character type. Alltså grejerna redan igen. Så kom jag och bara, oh my god, din kläder. Han gör det. I myntar och bara, åh, ljuga. Nej, men vad han har internet. Vi ska börja se på synten. Mijn vrouw afhaalt in de oude internet. Kom igen. Vad heter han för alg? Nej. Googla bara inte Big Bang characters. Sheldon. Jag undrar vad det måste bli helt fucking det var young Sheldon. Han ser smart ut. Hon är så smart. Wow, jag tror det var stupid. Det är stupid. Small Sheldon. Stage.
Kommer det skrika äter.
spela så att
Býtu, er þetta hálfleikur eða leikur? Það er fyrsti, eða fjórðarleik. Thank you.
Já, það er hann minn. Það var engin tökur.
Já, já.
Nej, gå där för sig.
Ég hef kert hana áður sko. Fyrsta skipti fyrir 2016.
látið að vita að sólum er að koma í 3. Þeir lokuðu hurðina. Ja, men Bara segðu það. Sóla bara heitt. Nei, veist, ég fer alltaf bara inn, skilur við. Og hérna, ég fer einn steik, ég bara kemur að við erum á mokkan í að það er myndir við. Og þá bara er það Nei, Kormákur. Kormákur? Kormákur. Hvað er Kormákur?
Má taka klukkuvélina saman? Aí, byrja bara að taka það.